ariko noneho urumva Trump ntago arajya gusinya n'ubundi bintu atemera kuko n'ubundi yahise yifatira ku gahanga aba demokrate ko bamurwanya barwaye indwara y'urwango yo kurwanya Trump. No kuvuga ngo Trump rero iturufu yenda basigaranye nanone nuko byitezwe ko n'ubundi atazemera gusinya kuri kino cyemezo cyangwa se umushinga w'itegeko wo kumugabanyiriza ububasha wo kumucisha bugufi mu byemeza afata bijyanye n'intambara by'umwereko kuri ingiri kubera mu burasirazuba bwo hagati muri Iran. TV24. Yes, ini de Zoom TV24 dukora amasaha 28 kuri 28 ni hame mumaze kubimenyera cyangwa utarabimenyeye turakanda subscribe nako kamenyetso kumutuku kugira ngo ibiganiro n'amakuru dushyiraho azajya kugeraho uri uwa mbere. Turi kumwe n'umuvandimwe Clement ameze neza ya na amahoro masa mukora 28 kuri 28 buriya nicyo bisobanuye dukunda kusohoka in 24 hours nicyo bisobanuye naga numva ngo de Zoom 24 simenye ko mukora 28 kuri 28 ahubwo tuzakiraho seti icyumwe 28 kuri 28 iminsi 7 kuri 7 nuko rwose nuko abantu barakumenyeye cyane kuri Primo Media Rwanda natwe twifuje kugira ngo tuganire kuko abantu benshi bakunda ubusesenguzi bwigenga bwawe. Wakoze cyane. Yego. Uyu munsi reka twihute tuganire gatoya ku ngingo irimo kuvugwa igezweho aka kanya nuko inteko ishinga amategeko abadepite mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye itegeko ryambura Perezida Donald Trump ububasha bwo gufata ibyemezo bwite ku ntambara igihugu cye gihanganyemo n'igihugu cya Iran, ubwo no kuvuga Amerika na Israel, intambara bashoje kuri Iran. Itegeko baritoye ryambura Trump ububasha bivuze iki? Hari icyo bishobora guhindura noneho kubukana bw'intambara? Yego, gukurikije uko ibintu bihagaze magingo yangaya nubwo kino cyemezo cyatowe yari ku nshuro ya 4 babigerageje. Inshuro ya mbere ntibyakunze, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya 4 kuba byibuze umushinga w'itegeko watowe mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite. Ku badepite bawutoye 215 kuri 208 batoye bawurwanya. Urumva yuko hari icyo bisobanuye muri intambara ikorera mu burasirazuba bwo hagati. Ariko noneho n'umushinga w'itegeko watowe n'abadepite yego, ariko nanone ugomba kunyuzwa muri Sena kugira ngo nawo wemeze. Mu gihe Sena rero yawemeza nanone ntabwo biravuga ko nanone iyi ntambara mu burasirazuba bwo hagati irangira cyangwa se itihagarara bwa bubasha Trump afite muri intambara buhagarara, kubera yuko nanone uwo mushinga w'itegeko uvuye mu nteko ishinga amategeko urajya n'ubundi kwa Perezida Donald Trump kugira ngo awusinye. Ariko noneho urumva Trump ntago arajya gusinya n'ubundi bintu atemera kuko n'ubundi yahise yifatira ku gahanga aba demokrate ko bamurwanya barwaye indwara y'urwango yo kurwanya Trump. No kuvuga ngo Trump rero iturufu yenda basigaranye nanone nuko byitezwe ko n'ubundi atazemera gusinya kuri kino cyemezo cyangwa se umushinga w'itegeko wo kumugabanyiriza ububasha wo kumucisha bugufi mu byemeza afata bijyanye n'intambara by'umwereko kuri ingiri kubera mu burasirazuba bwo hagati muri Iran. Inteko ishinga amategeko rero urumva Trump aho ngaho cyo yabafite aho ngaho ni veto, ashobora kuba yakwanga kuwutora. Ariko nanone inteko ishinga amategeko nanone ifite uburenganzira nanone yisunze itegeko ko 2/3 by'abadepite na 2/3 by'abasenateri mu gihe babyemeza noneho iryo tegeko ryahita ryemera Trump bakaba bamucishe bugufi bwa burenganzira yari afite mu gufata ibyemezo ku ntambara akaba baramuhagarikiye kubera ko ajya gutera n'ubundi ku itariki 28 Gashyantare 2026 yateye atagishije inama inteko ishinga amategeko mu ntambara zihutirwa. Perezida afite kuba wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yashoza intambara itarenze iminsi 5 nyuma yayo nibwo agaruka mu nteko ishinga amategeko ngo imwongerere igihe. Ariko nanone icyo gihe ntigomba kurenga amezi 2. N'ubungu iyi ntambara yawe iri kuba mu buryo n'ubundi bunyuranyije n'amategeko urebye uko amategeko yabo agenda bayatondora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika baba bicaye bakabona ko intambara barimo atari ngombwa, akaba ariyo mpamvu bavuze ati reka tugabanye Trump kuri ububasha. Bakabona wenda Trump kuko ari abasesenguzi benshi mu bya politiki bakomeje kugaragaza ko Trump azakoresha iturufu y'intambara mu kwerekana ububasha bwe. Yabaraho Abanyamerika yabarahanga bageze uko bwa mbere bajya gucyemezo kijya ajyana mu nteko n'ubundi kugira ngo bamwemerere gukomeza intambara yari 51 kuri 48. Abadepite bwo inteko yatoye kuri 51 kuri 48. Urumva ko biranegeranye cyane.
nta kinyuranyo kinini cyari kirimo. Ukurikije rero uko ibintu bimeze ku murongo w'urugamba, abanyamerika by'umwihariko benshi mu baturage banagaragaza mu ikusanyamakuru ryakozwe n'ikinyamakuru The New York Times, ryagaragaje ko abanyamerika benshi batumva impamvu y'intambara, bashyigikiye ko n'iyi ntambara itari ngombwa. No mu nteko rero urumva uko iminsi igenda yicuma no kutagaragaza icyerekezo cy'iyi ntambara, n'ingengo y'imari nyinshi ikomeje kugenda itikiriramo muri rusange, n'ibyemezo Trump agenda afata muri iyi ntambara, biragaragaza ko ari cyo cyatumye agabanyirizwa ubwo bubasha, cyangwa se batangira inzira yo kumugabanyiriza ubwo bubasha, aribwo bwatuma noneho n'iyi ntambara ishobora kuba yagira icyerekezo ijyamwo. Kuko urumva niba Trump ari kugenda agabanyirizwa ububasha kugeza n'ubwo arakariye bo mu ishyaka ritavuga rumwe, ariko si no kuvuga rumwe muri Amerika babyumvikanyeho, mu ishyaka rindi ritari ku butegetsi. Ati barwaye indwara y'urwango banyanga, ati nta nubwo bari kunshyigikira mu bikorwa ndimo byo gutsinda, ahubwo bari kundwanya kugira ngo ntsindwe. Biragaragaza ko ingufu Trump yari afite muri iyi ntambara n'ibi byemezo biri gufatwa mu nteko uyu munsi, biragaragaza ko Amerika irimo gushaka izindi nzira zindi zayifasha kuwusohoka muri iyi ntambara. Ni umushinga wateguwe n'umudepite w'umudemokrate Mix, ubwo yabonaga intambara Trump yashoje kuri Iran iri kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bwa Amerika n'imibereho y'abanyamerika muri rusange. Iyo mukurikiranye mubona Amerika yarahombeye cyane muri iyi ntambara ku buryo byarakaje abanyamerika bakumva ko bicuza kuba barayishoyemo. Yego, yarahombye cyane kuko mu minsi ishize bavugaga amamiliyari 200 y'amanyamerika, hafi 300 miliyari 300 z'amanyamerika, hafi aho ngaho z'igihombo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize. Kandi icyo gihe bari kuvuga igihombo, ntibavuga abasirikare baguye muri iyi ntambara, kuko mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisirikare cyayo cyavanye mu kazi ubwo abasirikare basaga 400. Abo basirikare basaga 400 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, bakuwe mu kazi. Bigaragara yuko abo ngabo imibare ikagaragaza ko ari abaguye muri iyo ntambara mu burasirazuba bwo hagati banganyemo na Iran. Urebye rero icyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaba bino bitero kuri Iran kuva mu kwezi kwa kabiri, yiteze ko igiye gusikitanzitse nk'uko yabigenjeje muri Venezuela, ariko amezi 3 akaba ashize imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaragerwaho. Urebye intwaro zikomeje kugendamo, ubushobozi buri kugendamo, Trump usaba ko n'ingengo y'imari ahubwo yongerwa kugira ngo ino ntambara ikomeze, mu gihe kandi wagiye ubona ko abantu bakomeye hari abayiguye. Nk'umuyobozi Kent wari ushinzwe ibikorwa byo kurwanya iterabwoba yariguye kubera kutumvikana na Donald Trump ku bijyanye n'iyi ntambara. Wabonye wa mukuru wa Blackwater Eric Prince avuga ko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ibitero bashoje kuri Iran bitari ngombwa, ko yajya kuba ari umujyanama batari kumugira inama yo kurasa kuri Iran, kubera yuko ngo Iran ntabwo yari ibangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kintu na kimwe Iran yari ibangamiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo Amerika yari yamagikara idasinziye kubera Iran byari gutuma ishora izo mbaraga zose n'icyo gihombo cyose no kwiyambika ubusa bituma yari kuyirasaho. Kuko twavugaga icyo gihombo amafaranga cyangwa amamiliyari yagiye ibyo bikoresho, gusaba ko ingengo y'imari yongerwa, abasirikare baguye ku rugamba, ariko noneho hari n'ikindi gihombo cy'uko isura Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gufatwa muri iyi ntambara. Kuko biragaragara yuko Iran isa nkaho yongeye kwerekana ubwambure bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukurikije uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye bino bitero zizi ko zigiye gukubita zigarukira nk'uko byagenze ajya gushimuta Perezida Nicolas Maduro muri Venezuela n'umugore we. Ukurikije uko Amerika yashoje intambara kuri Iran muri Gashyantare 2026 byatumye umuhora wa Hormuz, umuhora twese watugizeho ingaruka unyuzwaho 20% by'ibikomoka kuri peteroli ufungwa. Iri tegeko ryo kubuza Trump kugira ubwo burenganzira bukomeye n'ububasha gushoza intambara riramutse rishyizwe mu bikorwa, hari icyo mubona byahindura cyane cyane ku mugambi wa Iran wo gufungura noneho mu buryo bwuzuye umuhora wa Hormuz, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakunze gukoma mu nkokora ibyifuzo byo kubura umuhora wafungurwa? Yego, birashoboka cyane, kubera ko mu gihe ibyemezo bya Perezida Donald Trump byaba byacishwe bugufi bikamanuka, biragaragaza ko nyine abahagarariye abaturage
ubwo ni inteko ishinga amategeko. Mu bundi buryo ubwo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibashyigikiye intambara, kandi perezida ntiyakomeza kwirwana wenyine mu gihe niyo ngengo y'imari asaba n'ibyo byose asaba inteko ishinga amategeko hari iby'ibanza kwemeza. Yaba ari inzira yo kuba ibihugu bishobora kuba byagira aho bihuriza, kuko urabona ko ku meza y'ibiganiro bikomeje kugorana, buri ruhande ruracyakurura rwishyira, mu gihe nta kwemezanya kwari kwabaho mu buryo bwa gisirikare. Muri diplomasi biracyagoye ko nanone hagira uruhande rwemeza urundi. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba Irani n'ibyo Irani isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza biteranya imigongo, ukabona ko impande zombi ko zitaragira aho zihuriza, no kuba kino cyemezo gifashwe cyaba ari icyemezo gishobora gutuma ahubwo ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyo Irani isaba bafite aho bashobora kuba bahuriza, mu rwego rwo kwerekana ko ibintu bigenze neza ibihugu bigahuza, ariko ari n'uburyo bwo gukomotanya izo mpamvu ebyiri. Impamvu zo kuba Perezida Trump ari kugabanyirizwa ubushobozi muri iyi ntambara bw'ibyemezo afata, no kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange n'inteko ihagarariye abaturage ivuga iti ibi bintu ntibikwiye twabigabanya, intambara itari ngombwa nk'uko benshi bagiye babigaragaza mu banyamerika n'ikusanyamakuru ryabigaragaje ku gipimo cya 64%, ndetse n'ubigakubitiraho yuko na Iran nayo itarekura Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko zagiye ziteze Iran, zagiye zikubise mu gihuru kera abahigi bagihiga ubanza ubu ngubu byaracitse, RDB yarabiciye, ariko kera abahigi bagihiga hari igihe yagendaga n'impigi ze yavumbura inyamaswa, impigi aho kugira ngo yirukankane ikicara hasi kazingira umurizo mu maguru, byabaga bisobanuye ko iyo bavumbuye ifite imbaraga kurutayo. Na hariya rero Trump uko yasanze Iran siko yayitekerezaga. Iyo Amerika ijya kumenya yuko Iran bizagenda gutya, ntabwo yari kubona ibitero yari kubigaba ku ya 28, yari kubanza kwitegura bigisumbuyeho. Ibyo rero byose rero urebye ukuntu bimeze uyu munsi, bishobora kuba yaba ari akaryango ko kuba Amerika yanasohokeramo kugira ngo igire ibyo yemera no guhara, kugira ngo iyi ntambara ihagarare, kubera ko mu gihe nta ruhande ubundi rwari rwahara mu bimwe mu byo rusaba bizagorana, kuko ubundi kugira ngo umuntu yemere ibintu ni ukumwemeza mu buryo bwa gisirikare, akemera atemeye. Hano nta ruhande, ubwo uruhande rushaka kwemeza ni uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushaka kwemeza Iran, kuko Iran nayo yagabweho n'ibi bitero, ariko Iran ikavuga iti twebwe ingufu zacu dushingiyeho ni nucleaire nizo ngufu z'abanya-Iran basaga miliyoni 90. Ari nabyo Eric Prince yabwiye Trump ati ntabwo igihugu gituwe na miliyoni 90 zisaga ari igihugu cyo kugenda ngo uhindure umunsi umwe, wumve ko ibyo ushaka wowe abo baturage bose bahita babyemera nk'uko bishaka. Urebye rero uko bimeze, niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ngo mu gihe Iran gitunganya ibijyanye na uranium na nucleaire muri rusange, ngo ntabwo Amerika izahagarika iyi ntambara, ariko Iran ati ahubwo iyo ngingo ive mu biganirwaho. Iran ishobora kwemererwa gukomeza gutunganya uranium uko n'ubundi maze imyaka myinshi itunganya, yanayo yatangaje ko yageze kuri 60%, kandi n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zijya kuyisura zavuze ko igeze kuri 60%, ariko zivuga ko nta ntwaro kirimbuzi Iran ifite. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko zifite izo ntwaro kirimbuzi, ziba zifite impungenge ko Iran mu munsi yaba yageze ku ntwaro kirimbuzi bya nyabyo yazagira ijambo nk'abira bihugu bindi bifite intwaro kirimbuzi bifite, nubwo abasesenguzi bavuga ko izifite n'ubusanzwe, wenda bakaba bagira ubushishozi mu kuzikoresha ko biriya bihugu bigendera ku mahame ya Kisilamu, ngo bagiramo ibintu by'ubumuntu n'impuhwe cyane kuruta, ariko Amerika ikagira impungenge ati niba banazikora barakomeza kuzongera. Kandi ubona ko ibihugu byinshi bifite izo ntwaro kirimbuzi ijambo bifite mu isi biba ari ijambo rikomeye. Urebye na Pakistan, ntago Pakistan yaba ari hariya nk'umuhuza, nayo ifite izo ntwaro kirimbuzi. Korea ya ruguru ntekereza ko nta gihugu kijya gipfa kuyimenyera no kuyishyira mu ijwi, no kubera izo ntwaro kirimbuzi. Ku Iran nayo izo ntwaro kirimbuzi yaba izitunze ikomeza kuzongera, byayongerera ijambo ku rwego rw'isi no hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ari nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itinya, kuko itinya ibihugu bifite intwaro kirimbuzi nkayo, ndetse igatinya n'ibihugu byishyize hamwe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ejo ni Donald Trump yanyuranyije cyane n'igihugu cya Iran. Trump atangaza ko hari icyizere ko igihugu cye, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gishobora kugera ku masezerano yo kurangiza intambara muri Iran bitarenze iki cyumweru, bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bwa Iran buvuga. Kubera iki hakunze kubaho kunyuranya ku mugambi wo kugera ku masezerano, ibihugu kimwe kikavuga iki ibindi kikavuga byerekezaho? Trump ameze nk'uri gukora public relation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
cyangwa se kugaragaza isura nziza Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara, kuko ibintu byose avuga ko ari ibintu byiza cyane. Twagize ibiganiro byiza cyane na Irani, amasezerano agiye kugerwaho, ibye aza biri byiza cyane, ariko Irani yo pozisiyo yayo irayizi, ntabwo yizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'utugambo twayo turyohereye dusize amavuta. Iyo izivuga iti ibyo bintu byose reka ko nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahise avuga ati ibyo bintu muri kuvuga ntabwo ari byo rwose, muvuge muvuye aho ngaho. Ati hari ibyo twaganira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari intambwe zimaze guterwa, ariko ibyo kuba twasinya amasezerano si vuba. Trump we yari yanatanze timeline avuga igihe, ati mu mpera za kino cyumweru, ariko si ubwa mbere Trump avuze n'igihe, kubera ko yaranabivuze mu minsi yatambutse, atanga iminsi 5 akajya avuga ati ejo ibintu byarangiye. Ariko bino Trump avuga agenda agera kwivuguruza cyane muri iyi ntambara. Ariko Irani yibona ko umurongo wayo ari umwe. Irani rivuga iti amasezerano ntabwo ari yagerwaho, kandi twarabibonye sinayo gusa. Mu minsi ishize na Qatar yavuze ko amasezerano ubundi yagombye kuba habwa igihe gihagije, impande zombi zikagira umwanya wo kwitegura no gusesengura ibisabwa, amasezerano akaba yasinywaho nta gitutu. Ariko muri bino byitwa ibiganiro, ubundi ibiganiro nuko umuntu aganira n'undi bakagira aho bahuriza. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiza mu nama yazanye imyanzuro yayo, kandi Irani yo igashinja Amerika ko ikoresha igitugu muri ibi biganiro, kuko ngo Amerika ahantu ijya hose yamenyereye kugenda ikoresha igitugu. Ntabwo ngo ifite n'ubunararibonye n'ibyo Irani ishinja mu biganiro bya diplomasi nk'ibi ngibi byo kwicarira ingingo mukayicarira. Kuko uzareba na ziriya ntumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda, uzasanga hagiye G-Defense n'abandi nka babiri bamuherekeje bari kumwe. Ariko Irani usanga yazanye abayobozi bo muri za nzego zayo zose zitandukanye, bifite urwego rw'umutekano RGC, mu rwego rwa gisirikare, ifite umukuru w'inteko ishinga amategeko, bafite Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Nuvuga ngo niba ari umutekano turamufite, niba ari gisirikare turamufite, niba ari diplomasi turamufite. Kandi noneho bageze ku ngingo runaka baganira, Irani hindura pano. Niba ari umutekano, bandi b'umutekano baraza avuga ibyanyu by'umutekano ko niba babimetiriza neza. Nibazana ibya gisirikare bashyiraho mu gisirikare ko niba babimetiriza neza. Nibazana ibya diplomasi, ubwo ngubwo umukuru w'inteko ishinga amategeko, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nabo baze mu bya diplomasi. Ariko Amerika uzasanga pano itagihinduka. No se ubu defense n'ibya gisirikare babimetiriza, ubwo agahita agendera ku byo bazanye mu biganiro bagomba kubona ibisubizo byabo. Ibiganiro rero bikarushaho gutinda, biracyagoranye muri kano kanya kwemera ibyo Trump avuga. Buriya ahubwo aba yari Irani yabitangaje, wenda twaba tubyemeraho nabwo gato, kuko dushobora kwemera Irani babiganiriye, ariko Amerika ijya ibaca inyuma kenshi. Bakaba bafite ibyo baganiriyeho, ariko kumva Amerika yongeye kugaba ibindi bitero. Biracyagoye rero muri kano kanya kuvuga ngo amasezerano azaba ryari mu gihe impande zombi zitarameranya n'ubundi kubijya mu masezerano. Kuko ikibazo si amasezerano ubwabyo, amasezerano arimo iki mu nyungu z'abanya-Irani? Kuko Irani iravuga iti mu gihe uburenganzira bwacu butarubahirizwa mu bijyanye n'amasezerano, ntabwo intambara izarangira. Nibyo wari ukomejeho, abantu benshi batakaje icyizere nubwo ari iyo nzira y'amasezerano, ariko ubona ko abantu batakaje icyizere cyane cyane ubwo ibitero byongeraga gusubukura ku mpande zombi. Amerika na Irani byongeye kurasanaho mu mpera z'icyumweru gishize. Irani kandi nayo yashinjijwe bikomeye gusubukura ibitero muri za Kuwait, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cyo muri iki gihugu. No muri kino cyumweru mirwanire kuba rwose byanahitanye n'abantu benshi. None inzira y'amasezerano zirahari, z'ibiganiro birahari, ariko ibitero bigakomeza. Ubwo ibintu byo bikwerekana ko ibiganiro burangiye n'amasezerano ubundi n'ibiganiro ngiye buriya ntago ari byo mpagaciro ubwabyo, ahubwo umurongo w'urugamba ni ukwerekeka umusaruro w'amasezerano n'ibyaganiriweho. Kubera yuko hari henshi amasezerano yasinywe ntibyabuza intambara kuba, ntibyabuza n'abantu ko bapfa. Nuvuga ngo ubwabyo icyo bita agahenge, ntuzemere ko ari agahenge ko mu mpapuro, agahenge kanya ko kabonera ku murongo w'urugamba. Amasezerano yanyawe yabonera ku murongo w'urugamba. N'ibiganiro bishobora gutanga umusaruro, unareba ngo abantu ko bari kuganira ku murongo w'urugamba bimeze biti. Ariko ahangaha biri simultane, biri kuba icyarimwe. Ku murongo w'urugamba ibintu birakomeye, abandi ngo bari mu masezerano. Kandi Irani no mu bitinze aya masezerano urebye, Irani isa nkaho isigaye yari ifite urufunguzo muri aya masezerano, kuko niyisabwa ngo yemere ibi n'ibi bikavuga iti oya. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikirebera Irani, cyangwa se zikirebera nako Israel irasa kuri Libani, abantu bakaba bakomeje gupfa, hafi 3700 bamaze gupfa muri Libani.
kandi Libani iri mu masezerano, kuko Irani ntago isinya amasezerano ngo igarukire kuri Irani gusa. Iravuga iti aya masezerano yacu arajya no ku bihugu by'inshuti. Ibihugu by'inshuti ni Libani. None ejo bundi yaranavuze ngo yivana mu biganiro, yari yavuze ngo mu gihe Israeli ikirasa kuri Libani ndetse no muri Palestine kuri Gaza, kandi ibyo ngibyo biri mu bihugu by'inshuti dushyira mu masezerano, ntabwo dukomeza ibiganiro. Urumva ko biracyanagoranye. Niyo muri Libani nise bwo bihagaze, twakwizera ko muri Gaza bihagarara. Trump we yanavuze ko ashaka gutandukanya ibijyanye n'ibiganiro bya Amerika na Iran ndetse n'ibyo Israel igomba kugirana na Iran. Hari icyo byatanga ukurikije n'ubundi ingingo zituma batumvikana cyane cyane iyo hajemo ibyo bihugu bindi. N'ubundi kubitandukanya n'ubundi ahangaha byose bisa nko kuba wenda byaba ari no kujijisha ko ntacyo bivuze. Mu kwa gatandatu k'umwaka ushize 2025 habaye ibitero nk'ibi ngibi byamaze iminsi 12. Icyo gihe byari byashojwe na Israel. N'ibi ngibi turi kuvuga uyu munsi byashojwe na Israel. Ariko noneho Israel nijya kurasa, Amerika igahita ijya kuyifasha, yifashishije bya birindiro bya gisirikare ifite mu burasirazuba bwo hagati n'ibya bihugu bitandukanye birimo za Bahrain, izo za Kuwait, za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, za Katari, za Arabia Saudite. Ariko noneho mu biganiro ukabona haje Trump na Iran. Bimeze nka bya bindi byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabyo ubona hari aho M23 ihezwa mu biganiro kandi kabitegetswe isabwe igomba kubahiriza ibyavugiye muri ibyo biganiro. Biracyagoranye rero kuvuga ngo uratandukanya Israel na Amerika muri ibi bitero. Niyo mpamvu Amerika ijya mu biganiro na Irani, ibindi bitero bigakomeza bikorwa na Israel. Kandi hariya ushobora kuvuga ko ubundi ni amaboko abiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, ayo ni amaboko ariko igihimba ni kimwe. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twabonye ko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabanyije cyangwa se yakuyeho ububasha kuri Perezida Donald Trump bwo kongera kugaba gushoza intambara. Tubonye n'iyo nzira y'amasezerano nubwo bigaragara ko yafashe igihe kinini ariko nta n'icyizere itanga. Ariko ibyo bintu byose ubiteranyije hari icyo byafasha cyane cyane mu kurangiza intambara yo kuri Iran, ku buryo twakwizera ko nubwo atari ejo mu gitondo cyangwa ejo bundi ibintu byasubira ku murongo n'ubukungu bw'isi bwahungabanye bukongera bukasubira ku murongo. Mu gihe hagira ibyo igihugu kimwe gihara mu biri kuba ku murongo w'urugamba cyangwa se muri bisabwa ku mpande zombi, nibwo twabona ko amasezerano ashobora kuba yagerwaho. Ariko mu gihe buri gihugu cyose kitifuza kugira ibyo gihara muri iki gihe, dukurikije ibyo ruhande rusaba urundi, n'Iran ivuga iti mudukureho ibihano mukaba utarabikuraho, mudufungurire amafaranga yacu yafatiriwe mu mahanga bikaba bitarakunda, nucleaire ntinakorwaho bikaba bitarakunda, umuhoraho rumuzi ntinakorwaho mu gihe tutemeranya imicungire yawo akaba ntakorwaho. Biracyagoranye, birasaba ko ibyo byose turi kuvuga nuko kugabanyirizwa ubushobozi kugira ngo intambara irangire, nuko hari uruhande rugomba kwemera kugira ibyo ruhara kugira ngo ibyo biganiro koko bitanga umusaruro, amahoro aboneke, bityo n'ubwo bukungu bw'isi bwashwambagaye bwongere usura uko bwari bumeze imbere y'ukwezi kwa ruhande na Amerika ni Iran. Amerika ubu ngubu nishobora kuba yagira ibyihara cyane kuko Iran isa nk'itari kure. Turabashimiye cyane, murakoze cyane nawe. TV 24